Sole. Absari has because of time. Twina abandeka mobilizer nandi Helen Mulu babalizo nawe mobilizo so nkwetaka kulora nti tugenda we shall have a photo with the chairman after. I think kwenda kweta abachairperson ba district na abanyakuli hano nabo bajo maisi hano nabo introducing chairperson LC5 abanyakuli hano Kakumiro chairperson LC5 abanyakuli hano chairperson LC5 abanyakuli hano kawaza ibara just nagaruka sinda ibara yonga ibara St. Isaac Joseph LC5 chairman Kakumiro Pierre Oyo abakakumiro nyana mukani mugambe muhozo oye Benale oye Omukino watu mkuru oye Sekungejelo oye Olala ukanga oye Mwebale Rudonga Mwebale Chairman Ondali Hanu Pierre oye Jeno Moze Pierre Yuvimba Waitu mgenye mkuru Chairman Toyota na mabara ni yaka Banyeta Mjisha Uthman Mubaraka Kadiri Junior Beyaka tono mu parliamenti Banange bantu bange ngenda basabe ekintu ng'omuyimbi naye ngero muna Uganda ayagaliza Uganda okulonda okulijja mu maaso ndoza kati kweno example yawedde mwalabye ekyabaddewo mwagenda ne musindika abantu abatategererako ddala abatasoma si kibi nti musanga obutasoma naye tusindika abantu abayinako ku bumanyirivu ate abasomyeko abasobola okuderivaringa services ne zibatuukako abantu abatagenda bamalira biseera mbu bababuzaabuza babakipinge mu bwavu olw'okubanga bw'obeera omwavu olonda nnyo bakimanyi bwe mutereera temujja kulonda naye ng'ate General Museveni ayagala mutereere mukitegedde General Muhoozi ayagala mutereere Bebe Cool ayagala mutereere kubanga kisoboka mukitegedde so twagala yonna gye muddako kabe LC kabaani bannange mulonda abantu abasomyeko naddala kati mwabeeno engeri gye twafunye amafuta ago twagala kulaba ebizimbe twagala kulaba Hoima Town ng'eringa New York City ng'ebizimbe biri waggulu university tetulina zisaba busabi zina kuzimbibwa kuzimbibwa naye ebyo byonna bikolebwa abakulembeze abamanyi enkola ate buli gwe musindika aba alina okukolagana ne gavumenti kubanga ebyo bizimbibwa ki gavumenti omuntu yenna gwe musindika n'aba nga takolagana na gavumenti kitegeeza abasazeeko temugenda kufuna masomero temujja kufuna malwaliro temujja kufuna kintu kyonna mukitegedde sagala kulambukana nnyo kubanga nze omanyi ebyobufuzi n'obukulembeze mbitegeera nnyo naye oba nsooka ennyongereyawo akayimba ndete Salata Figo West Figo West wali wano Malaika Muntaasa naye nga sinaba kugenda wandi va kuzuwena omulabye oyo muyaye ayitambula ate zuwena paka kati oze oli ku maama w'abaana bana anyway abavubuka baffe tubagala nnyo ekintambuza n'enjogera ebigambo bino kubazzaamu maanyi teriyo omuntu akulimba era tabangayo nti mu buto bwo ng'olina emyaka 2 kyateekebwawo nti olina okuba n'omulimu ekyo tebakulimba ku myaka 2 olina kuba ng'okyasoma yadde tewali kusoma nga tosobodde bw'oba ng'olina omulimu gw'okola n'ofuna ssente kale fine naye amazima amatuufu gali nti omala kulakulamu n'oyita mu bizibu ne weetongola n'olyoka ofuna emirimu egyokukola ki egyokukola
so abaana b'emyaka 16 n'omusanga mazima ng'akugamba nti Uganda teri mirimu akola iki atasobola na kwoza motoka temukkiriza bannabyabufuzi kubalimba radios twongerera akalala mulabika mukoyo wanika omukono buli ayagala Jeno MK wanika emikono abiri buli ayagala Jeno MK uba bwatuba tuliyo tukurubata mpora mpora baitu tuija kuika na mbere tugenda kubanza kusima komiti nywena eza Bunyoro yona na heru ya Bunyoro mubaterero mu ngaro ati bakozere kyarero kandi nyowe tinkwija kubaza bigambo bingi muno bija kubarizibwa deputy wange hamuna komiti yaye kanawe ankoreiro omulimo murungi waitu omuroti kandi mutabani wange webare muno kandi waitu chairman nk'abantu okubarugiye hanu nyoti wa tindi wa bya polipo ngunkwija kubaza bingi baititwe twetaga muno enkurakurana waitu chairman nkwenda obugambo bunu chairman obuhulirizeje chairman oriona ugamba n'abandi ntego kutunkugambiri chairman abantu ba Bunyoro aba bakozire bintu bingi munonga ahari government yaitu eyarwangisiriza twabana tukushaba university kuruga omuri Bunyoro yona terimu mazima andika kwa kagambo okateke omukitabo cyawe koraike yo tugambirire mukama w'ihanga hamwe n'umudumizi w'amahe oturahukizeho juba nawurira abakuru b'edini nibagamba ngu abantu abashomire nibo bashemeye kuba nibakora hati university yetari hanu nkiba nkimanyisa ngo ebyitu byazahare tyariho kushoma abantu ba hanu bahingire bicyoro mushana gwabyita nabwo ecyo muturahukize university beyihi niko muntu akire kuza kugironda hare ecyo kintu chamani okundi kumanya okori kumanya kupanga ecyo nacyo cyahoyi yebare munonga hati nabwo ecyo tindi kuza kutwara obwire bwingi akuba bari kwenda kugamba ni bingi weito murodi tangirira abagenyi beitu niwogire kiwagamba webare munonga webale muno chairperson organizing overall Haji Ateni kandi webale muno mulimo gwa man ogukozere mbere nisaba na ba LC5s na division mayors abanyakuli hano nanyo mwije tukwenda kusiso bwire tukwetaga bintu byona bihwe mu rundi gumu abo bwire waitu omugenyo mukuru chairman Toyota Mike waitu general secretary waitu honorable Aisire na secretary general wa PLU Obunyoro Kabanda yamera bahaiba bakurala bokuba nyawe munyabara ningendo parliament omukaba kabere nikokya Obunyoro Kabanda secretary general wa PLU no yabaye commander wa land forces yamera Bunyoro kusime emundu sikatera hanu left right and center baitu NRM yasinga obubuku
waireho na wekyo chairman kwenda drawing your attention her uniqueness ya Bunyoro nesonga zayo habakuwana okimanya ngu Bunyoro became part of Uganda by an agreement. Bunyoro likabaihanga elyetongoire Bunyoro tukavuka part ya Uganda ha agreement ya 1933 na wekyo na icho mwebembezi bwana nitusabangu mwakinolojinge uniqueness ya Bunyoro kurarangu mutoye tuli special ebizibu byetu ebiri unique hawakuba tukiagoza affirmative action habintu ebindi nokira muna amataka land ownership and use ebyokusoma ebyobwomezi nebintu ebindi Bunyoro still needs affirmative action na wekyo tupataringa na inywe nitupataringa na jeno omwiguru aliyo president nitusabangu mwije muteko okutu mwetegereze ebizibu ebya Bunyoro ito tujja kusonga mbere abakwana mzee Kaguta tugamba no change tingana kueleza abakulasa bakirana akaire abokuba MC pakaine nja kueleza nyawaija kubaza aba parliamentary caucus honorable Kangwaje habwa abakenyi aba MP bona abaisiramu tuli bayingi nara bulisa aye honorable Nora Rohan Chikuwaye honorable Atenyi akaitwa Rohan Kazini aye niwe wenka honorable Maria aye kakadaya chali Buhakusi is aye Akiki Burudaza Majekere Masidi aye Onata mwana wange abali na bayini kibale aye Tuina abakenyi hanu oja kwanjura abakenyi abali ya Bunyoro parliamentary caucus nina amati bujenje na ipa wange ekyoma kyo mu Japani amataye bujenje Masidi Tuina bulisa Alani aye Tuina dukuda za dukuda Ungunu mapepla za mapepla mkaya mgenzi wange Hoima aye Bukaya aye Hata abakenyi kama kwase Honorable Kangwaje Stephen ali hano nduko tuikara parliament Kanda kozora mulima murungi ogwokurora nguko kasiyana ebahiro mbaire nyeberwe Buganda isi South aye Honorable Kangwaje omwibara lyabakabakwa bagambire busowire omwibara lyaba MPs batubingisize Honorable colleagues, thank you for